Mayele umupira mwakinye muri ale siwo tubonye muri roturu byavuye kuki Jeni baza yuko naje uko twakinye mu Rwanda determination twajanye mu Rwanda siyo dukinanye uno munsi sinzi icyashikiye abakinyi amantrema twagize yose preparation zari nziza mugabo uno munsi mbona determination ya bayazi nibaza ko sinzi ko ari morale cyangwa ko ari So nibaza yuko ibyo nabwiye abakinnyi abyubahirije kuko nenziko n'umutoza wa Lydia ari bukinira ashaka kudutsindira hano iwabo so icyo twakoze nuko twayitsindiye hano iwabo mu minota ya mbere. Niye souvenir uzogumana kuri Lydia icyo navuga gusa nuko nagari ikipe mbi ikipe ica mu mande bafite abakinnyi beza baca iburyo n'ibumoso so nibaza yuko n'abakinnyi banje Marfubeka abakina kuri kabiri no kuri gatatu bahuye n'akazi katoroshye nibaza yuko nabyo ari isomo ryiza dukwiye kuri ikipe ya Lydia. twaje turi determine twavuga ko byanze bikunze nta kwankesa igitego kuko nababwiye ko uko birushoboka ibyo byose ngenda bikora ariko byanze bikunze ntagiye igitego kijya mu izamu ryacu. Ndashima Imana cyane nkuko nabisezeranyije na bagenzi banje niyo mpamvu na Shabara mu kanya yambwiye ati asante sana kabisa wakoze bitewe nuko wari wabashije kutuzezeranya ko nta gitego kijya mu izamu ryawe akazi gasigaye karakacu ariko ku rusange muri rusange nabaga ko nashimira abakinnyi ba Rayon Sport muri rusange ku bw'uyu mukino w'uyu munsi bagejeje kwitanga mu bishoboka byose tubasha kubona amanota 3.